Akariba Chuka ibetete wa Gibwangwe ya thenera nene romirete kaunti ya Tharaka Nithi na arabakiaria bakuwa kendionge ya rais Goro Tharaka Nithi arawire anto bakarita ngwe ki mubango yo waka nyumba cia mauria manini na itinjire njia ya kurwana na wa Gibwangwe nonto nyumba ikethira ikithiria wa kwabari wa rais akilionga iwandeni bokenda kuandika anto baba ingi na muno mpeo mbithi. Baingi baathithia babodaboda bamuchi wa Chuka bariuga na antu bathomete degree na diploma mwanya indi bachokera biashara ino nuntu bakwa wira ira bathomerete. Bariuga ibara irigirite ati Rais William Ruto kirindiunga yake Igoro akiariria kinyamara iki kia wagiba wira na bura akabachwira ngugi cia kuruta. Anyungwa ndagora president atire maundu maria araririe goro gutigi ndu araririe kingitutethia hata kitu moja. Leo kwa kutola muntu ma housing akacha kutola muntu anga ametenga pesa ya kuweka stima ati ametenga pesa ya kutengeneza sijui manji ndio ndio kumali ndo tamudhulile ndio aje kuona taino tutina lonche hakuna kitu ametusaidia hapo ale kale tentu komenge muno ate kuza kumali tamudhulile kina thie leo ndio arachokira gocha taino after amenya manda muno makuendelea na kila kitu ni kuendelea acha kutura muntu ma lonche muntu ma stima alashire na maundu makiwe lakini ire ndaka ikumia ndaka ithomete ina mandigiri mange mena mandiploma mange ne mathie ibalo achia magana maile lakini ne mbonda tukoruguta muntu wa diploma muntu wa digiri na gutekia gutetheka bantu ashurika antu maunda kaino ciona mawira thaino youth nginya youth mongo matena wira tuthomete muno lakini hakuna kazi tuko nazo. Amwe na kuigwa rais na rawetire ati mbeo mbithi baba bakaruta wira cia mwako mirandini ya wakibwa nyumba cia maguri mauthu bariuga wira ino itibatethia nwaku nunturira murandi ujo ukathira bagatigwa batari na wira. Maundu ma usinyanga nyombanga gutwika athi akanenkera youth marute wira kuu maute maundu matutethia kuu nuntu anoka thie kuruta nyamwire wira thirikari nyamwire nyomba ninu ukaruta wira for few months wira okinathira lakini industry sinu aga create kwa kina sakina rothana ukegwe ni industry ya nkandania thaka ikande kwa kumenge akarotha industry enge nkinya wegwe ni akurotha juice maunto mandiko guku industry then we gathethia thaka wira wa mujengo muntu muthomu na ndigiri ta ciele kuthie gwa kabalea niko mamia kithomo leo ne mbuga atele ne bacoelo obisi thaka ino baine nthomu. President tafadhali tukwendete muno tucothererie. Bariuga barairigirite ati rais akirugura iwanda bikai bia kwagiriria maketha untu burabu gitima urimi bukagea mbia na nkuruki bange bago bakaona wira cha kwandikwa iwandani bibu ne industry itigukuba Tharaka Nithi nuntu thaka itina wira guku turendete aka industry nuntu kuguku na iwanja nene muno cia gwaka industry ta cia ndigo matunda na mbi tobirage matunda na ndigo nau industry bantu bakubira na Nairobi ni a creating kinya industries ino achire ya Chuka a promise my youth aga create industries baba ni kenda kinya na youth mone wira mauntu tonu atutethie ni umanthaka. Reporter wa Eru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.